sing duwe telu lagu kajung urip Kusnandar sing ana ning Brunei Aa Melo majikan Mbak Susi sareng majikan lanang gede majikan tua ake sing ngomong paling enak dadi rangga kembang urip bahagia ketunggu dunya diperduli omongi tangga tapi nyatanya memeski kula beli suka lamun anak julukan kula tante girang memeski duwe pasangan masih lengoan jare uwong sendange brondong Ibu Susi apa jare baik tangga batur ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri orang ngurus majikan sing penting ganteng lan beli duwe rapi apa jare baik majikan tua ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri orang ngurusi sing penting ganteng lan beli duwe rapi majikan tua 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 bos pelem 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 bos pelem bos pelem majikan tua bos pelem majikan tua bos pelem majikan nom kakek sing ngomong majikan nom paling enak dadi rangga kembang Mbak Susi urip bahagia majikan nom ketunggu dunya majikan nom beli peduli omongi tangga Mama Is tapi nyatanya Mama Is kula beli suka Mama Is paling anak Mama Iskil tante girang Mama Iskil masih lengoan Mama Iskil sing paling sayang Mama Iskil apa jare baik majikan tua ngomong apa sing penting kula suka nok citra orang ngurusi aduh wong citra sing penting ganteng lan
Iskil, Mama Iskil, Mama Iskil. Matur kasuwun Mama Iskil.